Rezeki saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Qur'an ke-6 halaman 21. Ada buar siningsih. Ini ada tanda-tanda wakaf ya. Kalau mim mutlak berhenti, kalau jim boleh berhenti boleh enggak. Khop lam ya al waqfu aula dihentikan lebih utama. Lam alif adamul waqaf tak boleh berhenti. Lam alif di titik 3 boleh berhenti di salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Sodlamnya al-waslu aula disambung lebih utama. Baik, silakan Ibu. Dibaca ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pendek. Pendek. Oh. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Nggak panjang. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pendek. Oh. Pendek. Pak. Nukur. Diukur. Kalau mau beli Nukur. baju jahit diukur. Jangan diukur. Diukur. Nukur. Pendek. Ayo pendek. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu. Kalau mau berhenti berhenti, itu nadanya berhenti, udah berhenti. Ya, kalau mengulang nggak usah ngulang di gym, boleh berhenti kan di sini. Kalau nada tadi yang Ibu baca itu nada berhenti. Kalau nada terus bukan begitu ya. Boleh berhenti aja. Yuk ulang lagi. Wa inna rabbaka huwa yahsuruhum. Yahnya kurang nyamber, ada tasdid ya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum gitu. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Kemudian innahu hakimun alim. innahu hakimun alim. Kemudian Afaman yahluku. apamannya jadi idgom, apamai? Afamai. Afamai yahluku kamal yahluk. Afamai yakhluku kamal la yakhluk. Afala yadakkarun. Ta, bukan ya, titiknya di atas. Ya Allah, ya Pak. Afala tadakkarun. Afala tadakkarun. Kemudian Ilam ro'atahu. Bukan ilam, pendek. Ilam, panjang, jadi kosar. Pendek. Matobinya hilang karena ketemu huruf mati. Ilam. Ilam ro'atahu qadarna. Qadarnya ada tasdid. Qadarna. Ilam ro'atahu qadarna. Innaha laminal ghabirin. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afamai yakluku kamal yakluk. Luq qalqalah. Afamai yakhluqu kamal la yakhluq.
Afala tadakkarun. Qalqalahnya diulang lagi, tadi salah, masih belum. Oh, Yakhluq ya. gitu. Baik, Pak. Afamay yahluku kamala yahluku. Kho-nya keluarin. Afaman yakhluqu kaman la yukhlaq. Afamay yahluku kamala yahluku. Afala tadakkarun. Harus dilatih ya kho-nya ya nanti. Iya, Pak. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tadakkarun. Gak apa-apa, dilatih nanti bawahnya. Ilam ro'atahu qadarna. Bukan qadarna, ada tasid. Qadarna. Ilam ro'atahu qadarna. Innaha laminal ghabirin. Illa mra'atahu qaddarna. Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian Dalikal kitabu la raiba fi. bukan roy. Roy. Aro, ari, aru, aro, aroy. Kan belum belajar di kita A2. Iya, Pak. Dalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kemudian Rukil bahra rahwa. Innahum jundum mukrokun. watrukil bahra rahwa innahum jundum muraqun. Kemudian yang ini alladzi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tawaffahumul malaikatul lajibin. Bukan laibin, toyibin, Bang Toyib, Bang Toyib. Ya, ya, Pak, toyibin. Tonya pendek ya. Ya, Pak, ulang, Pak. Alladzina Tatawaf. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaquluna. Wakaflah itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Ya, kenapa harus berhenti? Kalau berhenti harus ngulang. Ya, ya, Pak. Di situ al malaikatu aja. Dari al malaikatu thayyibina yaquluna salam. Itu lampu hijau. Orang dilarang berhenti malah berhenti. Al malaikatu thayyibina yaquluna salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Kemudian Mata'un qalil. Mata'un ikhfa. Mata'un qalil. Summa ma'wahum jahannamu wa
Maunya samihat. pendek. Ya, Pak. Summa wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kemudian. Qala antum sarum makanan. Sarum ada tasdid, hati-hati, jangan sarum, syarrum. Ya Allah, ya. Qala antum sarum makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Tasifun. Wallahu a'lamu bima tasifun. Bukan tasifun, soto, somai, sholat. Tasifun jangan gitu. Tasifun lembut. Wallahu a'lamu bima tasifun. Diulang lagi ya. Tasifun. Sodnya pelan, lembut. Soto, somai. Wallahu a'lamu bima tasifun. Coba lagi. Qala antum sarum Shinnya gede, makana. Shinnya besar. Qala antum syarrum makana. Makanya pendek, kenapa panjang ayo? Ya, salah Pak. Qala antum syarrum. Shinnya gede. Shinnya besar. Qala antum syarrum makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Iya, hutang sod ya. Pokoknya dibeliin satu salah. Jadi nggak selesai akhirnya. Dilanti aja nih. Saya latih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang bawah. Inna wa'dallahi haq. Jangan buru-buru. Wadaw. Jangan buru-buru. Inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haq. Inna wa'dallahi haq. Tang ain ya, inna wa'dallahi haq. Fala tagurrannakumul Nanya pendek. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Kemudian Wa may yabtaghi. Jangan wa may jangan belewer. Wa may biasa aja. Wa may somai jangan belewer. Wa may biasa aja. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minnah. Falai jangan falai yuqbala minnah.
Wa may biasa aja. Wa may yabtaghi ghairal islami dina ghairal islami dinan falai falai wa may falai yuqbala minah falai yuqbala minah wa may falai itunya masih brewet falai gitu ya. Dilatih nanti. Terus hatta ida nyambernya tenang-tenang. Hatta ida sawa bayina sodako lah sodapain bukan sodako. sodafain ya Allah ya. Hatta ida sawa bayina sodafain kolang fuhu. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fukhu. Kemudian Iyam saskum korhum faqad masal qauma korhum mislu. bukan masal, masal. Jangan buru-buru. Tasdidnya nih masih buru. Iyam saskum korhum faqad masal faqad masal qauma qarhum mithluh. Coba lagi. Iyam saskum. Jangan iyam kan ada tasdid kayak ditahan di dua biguna. Iyam saskum ditahan sebentar. Iyam saskum korhum faqad masal qauma korhum mislu. Jangan buru-buru. Misluh. Jangan buru-buru. Dengerin ya. Buat dilatih tinggal tenang aja sih. Ibu sih tinggal tenang. Entah kenapa pengucapan tuh kayak sepet gitu loh. Warsi tinggalnya di mana? Jakarta. Oh, di mana Jakarta? Jagakarsa. Di mana? Itu loh dekat posko PDIP di situ. Nah, itu. Kayaknya kebiasaan bicara suka cepat mungkin tuh sepet ya. Tenang aja. Itu. Iyam saskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithlu. Kayaknya perlu dilatih begitu tuh. Tenang-tenang. Ya. Suka entah kenapa itu bicaranya suka cepat-cepat begitu, suka sepet. Kemudian Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Nah, gitu aja bagus. Allahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Pelan-pelan aja. Kayak kita orang tua bawa motornya, bawa mobilnya. Jangan ngebut-ngebut. Kalau ngebut-ngebut nyungsep. Jangan, tenang aja. Yuk, lahun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bersisa gunnah ya. Lahun gitu. Terus alimau. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum.
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kayaknya perlu ibu ngelatih ibu tenang aja nih. Jangan buru-buru. Udah bagus kok. Tinggal tenang. Kemudian. Fa'il lam yusibha wabilum Wanya fatal. panjang matobi'i. Ya Allah. Fa'ilam yusibha wabilum fatal. Wa illam yusibha wabilun fatal itu ya. Wa illam yusibha wabilun fatal. Kayaknya ibu pernah dilatih begitu tuh. Insyaallah karena kebiasaan suka banyak suka gerenyem. Bismillahirrahmanirrahim. Suka gitu, suka cepet-cepet. Mulai sekarang ibu belajar Fatihah, surat-surat apa tuh bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Itu kayak cepatnya ibu membawa bahaya ya. Menjadikan artikulasinya tidak jelas. Gitu. Kalau cepat jelas tidak masalah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Cepat tapi artikulasi tetap ada ya. Sebaiknya memang tidak cepat, mending tartil aja, mending pelan, nyantai, tapi selamat. Yuk kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhul syaitan. Oh-nya pendek. Yatakhabbatuhush pendek. Yatakhabbatuhus syaitan. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhush syaitanu minal mas. Kemudian Wa ma lahum bihi min ilm. Bagus. Wa ma lahum bihi min ilm. Yattabi'una illal jon. Syallah. Ilazon. Yattabi'u. Salah Pak. Tabi'u bukan tabihu. Tabi'u ya Pak. Yattabi'una illal jon. Syallah. Sebenarnya gimana Pak? Ilazon. Iyattabi'una illazan. Illazan. Ayo ulang. Iyattabi'una illazon. Iyattabi'una illazan. Kemudian. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kemudian Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah. Mulka kenapa panjang? Qulillahumma sama. Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasya. Insyaallah. Shinnya gede tasya. Tasya. Qulillahumma. Omnya pendek. Qulillahumma malikal mulki tu'til Nya mulka. pendek. Tadi jatuh. Qulillahumma. Ayo. Ya, ulang Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tinggal sinnya hutangnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya. Coba sinnya tasya. Tasya. Iya tasya, jangan tasya. Tasya, biasa jangan penyakit ibu balik lagi tuh. Tasya. Tasya. Gitu, jangan digedein itunya ya, jangan tasya. Tasya, shinnya yang digedein, anginnya. Lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Hanya pendek. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tasya, kok digituin? Jangan digituin, Tasya, biasa aja, Bu. Ya lagi. Tutik mulka man tasya. Tasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Nanti dilatih ya. Terus satu lagi. Jangan banyak-banyak nanti biar diulang. Idza qada. Idza qada amron fa innama taqul. Ya, bukan ta itu titiknya di atas apa di bawah? Di bawah. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Coba lagi, Bu. Sabar. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Udah pinter kok, tinggal ngulang-ulang aja. Kadang-kadang cuma lupa, suka cepet-cepet itu kenapa itu sepet ya. Iya Tapi Pak, bawaan ini susah ya Pak, masih susah ya Pak. Ya Allah. Jadi perlu mumpung bulan puasa ini bagus diulang-ulang terus tuh, satu diulang gitu. Insya Allah lama-lama terbiasa. Kan ada pepatah, Allah bisa karena biasa, karena sering ngulang ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu Warsiningsih di Jagakarsa. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya Allah, ya sudah sabar Pak. Ya Allah Pak. Iya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu Pak. Ya Allah Pak. Amin, amin, dipanjangkan amin, amin. umurnya dan Amin. sehat barokah. Amin.
Mudah-mudahan Ibu juga tetap sabar ya, karena usia kita tuh Amin, hanya Pak. tinggal sabar. Kalau kurang-kurang sabar, Masya Allah, yang ngajar, yang belajar sama aja, memang harus sabar. Ya, Harus Pak. sering ulang. Baik, Gitu. Pak. Terima Ya Allah. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.